kasih tamu sule sia tontong pada parannu ke sidup pakaborok ki lan kasendian diolona puang matua diona kadanna tu la umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadanna puang matua latarangi lan teatu kasih tamuanta dia lamai mak penduan na Korintus pasal kasera angka misa sailako 95. Mak penduan na Korintus pasal kasera angka misa sailako 95. Apa dolo latabasa tu kadanna puang matua mai komita mas tambayang. Atu ya te opuang kito letukku di olo malabi mi ungkur resumang apa kaborok mi unando kadi garisan kasalan sia unando pak pastak kemi enti lindungan milan mintu Allah katuangki mibengkan itu dia nakamana-manan umpana tak katuangki lan katonganan mi lan sangan na po Yesus ki pasak kak duka itu dia tanga kila orangi kadami amin. Kuasa tupuang matua umpakabui komi pak kamasyanna ami tontong tang kakurangan lan mintuna na urungan ni kalak biang komi lan mintuna penggauran melo na dipakondi lan misa kada na kuas sugi lan kakinan silu kaboro lan puang Yesus Kristus mamengan sia lamase ia momisa pasanan katuan na mintu tolino lan may pabasan taat tu yate dinani umbasa itu kombongan dio Korintus tuturu nala katanan la untundui kombongan dio Yerusalem lan untingayo kakurangan na payan lamay tepak basan kumua ia tu Rasul Paulus mak pakilala la kombongan Korintus la untundui itu kombongan kelan di kakurangan susi tu mangkamo napogau la ko batu pira-pira kombongan dio Makedonia. Sulu tu tontong dia lamase lan puang Yesu. Ia tu kalingkan na katuan mempena tu sugi lan kakinan tai anna labu tu sia dadi belanna denri tau senga uswaki lako simisa tau uswai temei simisa tau den tau senga uswai temei simisa tau sangadinna la tuo diong mai kalantukan pena malambu ia nato labu tu diong mai pena lantu ia tu kombongan di Korintus lan mai tepak basanta umpokade kumua lantuk pena anna la untundu itu kombongan di Yerusalem sia ia tu kalantukan pena anna kombongan di Yerusalem la patunduan menda diduga misa pebuka tanga sia kapatonganan la kokombongan senga la umpogau itu susinna to ia tu batu pila-pila kombongan membali lan katuanna belanna na perangi sia na tarima melo tu pak pengadaran na Rasul Paulus ya moto anna pamatoto puang matua la tontong lempan lan katuanna tu tau ia to mai ba tu ia tu dio na pangalu na puang matua la tontong lempan sia pak pastake na puang matua la tontong lempan lan katuanna tau ia to mai sia tau ia to mai tang la kekurangan sangadina ganna la ko kalena tu pastake na puang matua ondong pi anna Buddha sia lempan lan gau melo tau ia tamai silu kaborok lan puang Yesus Kristus lan tekatuanta kita tolino pembuda dadi to kumua yaitu kita tang lamara sia nenek tang takule untarima peada dio mai tau senga sia dio mai puang matua pembuda-buda tu umpama pembuda-buda ki solanasang tu umpama karak pena anta sia dikabiri temei to umpakilala ki diona katonganan apa ia tu yana to anna sugi lan kakinan tae anna terro salah sangadina la tontong mendadi to masokan
tontong membuka penaanna setang tore unannung katonganan moi anna makarra tu piada na tarima ya tutul sugi kakinan tontong umpogau kameloan situang kalantukan penah sia tang maangge tu diona pak kaborokna belanna tau ia tomai unturu sangka bak tuladanan dio mai puang matua lan puang Yesus Kristus. Amin. Tama sambayang puang matua pagarri kan dio mesalaki belanna itu kadami mangka kirangi to Timote nenek kito do tinting lang katuangki nenek tangkisan tu mak pakaborok ure sumanga te kadami o puang matua daang ki makarra lan katuanki sangadin na matutu kan diurangi tu dia napa piada di kuang ki sugi lan kakinan di olo malabit ni puang ya motetu kurean sumangaki i palaku lan sangan na puang Yesus. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua tontong bangki palaku kumua ta subscribe te kadan na puang matua sia tapak bagian ni kure sumanga puang matua tontong umpasake ki solanasan.